برا خبردار لأنقرة تشكي سايا شوا والله تانا تمثيلجي خو ملي تشابي تشان بو أنقرة وفدك چوبون بوی داره كوك جلال طالباني ومحسن دزي بري 10-15 روزا جبوي چه خبردار مثلا تركمان خبردار نه مثلا تركمان مثلا حدود وانا بين وكرن بو هاروكاريا انساني اگر بيت وهر واو كردن نها لاجئن وداري مجال وان بيدانو وگرنو مشكلة بوان نهندرس كرن دبين كرد و عرب و تركمان فدراسيون كي قرمشت كي تشكيو سايا عراق ولاتك مزنه و كرد هنا عرب هنا تركمان هنا وشوري هنا ده هركز بقدر حجم خو امكانيات خو حق خو ور بگیری و صفت فدراسيون بي فدرالي بي اوتونومي بي او اجنهات يا بحث كرن شوابي لقومية رئيسي عرب وكردن افندي كماتين نتوينه ایران کردستان عراق چند گند باجار کردا و سندیه همو چند گند 4500 گند خراب کردن اوین مایی هماتینا 4 محافظه هاتانها یعنی 4 ولایت بله 4 ولایت هاتیه گرتن چند ولایت مانه؟ ولایت هیچ نمانه بس موصل قسمك جي بر ولایت موصل كاتبو او جهاتي نارزگار كرن بس شهر موصل مال بس صدام حسين راديو دا دويكم من كركوكي سندية تشكيو ساهيتنا كوانستان ديا بله نا بله شرع شر دوام دكه هيا شر مزنال دورو بري كركوك و فروق جي سندينا فروق هليكوبتر سوتاندن چند حبانه 4 هليكوبتر سوتاندن و 3 سخوي العراق چند ترکمنانه؟ ممکنه 100,000 هزار 150,000 درستی نزانم معنی حدودی 200,000 ممکنه قضای عراق کردستان عراق تمامی خلاص کریه رزگار کریه؟ شما؟ یعنی تمامی خلاص بونه آن چه بیه؟ تقریبا 195 تمام اون دول yabancı اون yardım desteğinin? Denogem. Yani başka devletler var. Alikariya Saddam Hüseyin işte teklif ki had bu otonomi. Çoğu. Yani tera haber şan goku az hakkı kurda bidim. Verem ittifaqi bikin bevra. Hatta nahana. Teklif ki ne had? Kürdi Türkiye durumu mantı çavad bini. زنا فهموا وقتها بونجو نابي من نانت وقتها يا حقيقة وقتها ده أفيديجي خلاص بكم نهار الشر أز لازم النهار بتشم أمجد خوازن هرم كركوجي البدري درما كردا نهار الشر يزور مزنا بله نهار الشر نقول يعني الرئيس حمل زير أجلس فوق خياران ده Peki Türkmen azadi daya? طبيعي تركمان براين ما هيش فرق كنيا أو حقي ما هبي وانشي هيا Gelek spas kim? ممنون بله پاشین کارن نه اجازه اون بدن نه من کار من هيا Gelek spas. عربي احسن ولا عربي انا بحكي عربي انت مستعجل هلا ولا انا لا مستعجل
بازی رو نگران که دیگه نگه ایران نمیام آقای واردانی نمیان تهران بهت میدن نره بلای به سری ما آوردن نمیان خودش شاهد بیا بکشین بس دقیقی بیا بکشین بیا بکشین And how can you describe the relation that you have right now with Jalal, the second main force of the Kurdish liberation front? كلنا في الجبهة الكردستانية وجلال زميلي وأخي وما في فرق أبدا بيننا وبين جلال وبين التنظيمات الأخرى في الجبهة الكردستانية كلنا تنظيم واحد تقريبا. But it has not always been so good. All the differences that we had with the other fractions, especially with Mr. Talabani, are now forgotten. You've forgotten them. سابقا كانت هناك مشاكل. Definitely there were problems. ماشین نیست ما رو ماشین داره میره ماشین داره میره اوکی Yes. سابقا كانت في مشاكل ولكن المشاكل هذه انحلت والآن العلاقات طبيعية وأخوية وأسدلنا الستار على الماضي لأن مصلحة الشعب الكردي أعلى من أي شيء آخر. Because there were brothers, And what is the main problem of your government right now? المشكلة الاقتصادية. economic Problem. To rebuild or to build Kurdistan? الاثنين. Both of them. And last question, how would you qualify your relation with your neighbors, Kurdish neighbors? I mean, you were born in Kurdish Iran, and will you see in the future, and in what future, a big Kurdistan now that you've almost liberated all of Iraqi Kurdistan? نحن الآن في كردستان العراق ونطلب الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي أو أي صيغة تؤمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. بالنسبة إلى كردستان بشكل بعدين ترجم له لأنه بالنسبة إلى كردستان كأمة نحن نعتقد أنه لنا الحق الكامل لحق تقرير المصير ولكن أنا لا أتصور أنه هذا يتم عن طريق القوة والقتال وإنما بالتفاهم مع جيراننا ومع الشعوب اللي نعيش معها. في الوقت الحاضر ضمن الكيانات اللي تواجد فيها الشعب الكردي أن يحصل على حقوق القومية وهذا الحل المناسب في الوقت الحاضر. Very well, thank you very much. Thank you. اونو طلبانی اون به هفران هم هفرانه و هم برانه و هم هفرانه بله. پکی اکونومیک açıdan اون راحتن نه ما مشكلة زورن ما مشكلة ما أبا شکر چای رون أفهمون كيف من ملات نراحت يك زور ده البرفيك تدبیر کتی هی والله مشغولين بلكي مش کی جان دولی هر دولة تكبي جدر و جورا yardım کتی نه هطانا هانا پکی ایرو پیدا اونه چواب کن جی عراقی شو يعني ایرو پیدا اونه چواب کن اما یا اگر اف رژیما ما تفاهم بکه امی پیک بین اگر نه ما رژیمک دیجی به تفاهم بکه امی پیک بین اگر شر ما جیب کنه امی دفاع بین شر دوام بکه او دست حکومت ده اگر رژیم اگر او شر بکن امی شر بکن اگر او شر نکن ما به نخوشم شر بکن بله اربیلاتیه سند انتکارن هرن اربیلی نه نیم بکارن بچ انتکارن هرن کی جان قضا کی جان شهری نه انتکارن بچن اربیل انتکارن بچن سلیمانیه نها شر الكركوك ممكن نها ام نكارين وبنيرين كركوك البرشر واوانا اللي ممكن باشي ام ایشه در و ام الوان درابن ام خوازن کو آلی کاریا و جیم ببینی ما في ممكن ببيعهم تقصير هناك
چند تا عیز گرفتیم تشکر آقا. خیلی ممنون خیلی ممنون. شما از پس من اکثر شرط میدم. از من یه خودی از این مثلا خیلی هم ممنون خیلی ممنون. کوکی دیگه ولی فرانسوی ها بکرد. اهلا شلونی خیر بی شلونی باشی حالا همه شیره ها. زیان ببین.
Sayın seyirciler, şu anda Irak'ın Erbil kentinde bulunmaktayız. Erbil'de yaşam gayet normal bir şekilde devam ediyor. Ve Erbil'deki bütün cezaevleri boşaltılmış durumda. Bir kısım tahrip edilmiş ve bir kısım da henüz bina olarak yerinde duruyor. Arka planda göreceğiniz Erbil Kalesi görülmektedir. Ve Erbil'den çeşitli manzaralar sunuyoruz. Görmüş olduğunuz bu görüntüler Erbil cezaevini göstermektedir.
تروحون نروحون Sen kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben İhsan Abbas Asad. Erbil ahlinden. Erbilli misiniz? Evet, Erbilli. Buradaki yaşantınız nasıl? Çok güzel indi. Elhamdülillah. Bu şeyler tamam. Kaza ettik hepsinin düşmanlar üzerine. Arap Ba'si üzerine. Mesut Barzani'ye bağlı peşmergeler size nasıl davranıyorlar? İyi davranıyorlar mı? İyi davranıyorlar, güzel dolandırıyoruz ya. Ve bu şeyleri tamam şeydir yapıyoruz bizim. Elhamdülillah hem bu şeyler tamamdı burada. Eski yönetim mi iyiydi? Yani Saddam dönemindeki yönetim mi iyiydi yoksa şimdiki yönetim mi iyiydi? Evet indi yitirdi, çok iyiydi. Evvelden hiçbir şey yapabilmiyorduk biz. Esir yolunmuştuk ellerinde. Biz indi elhamdülillah çok teşekkür ederiz. Barzan'dan, Kürt milletinden, hepsinden. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra inşallah hoştur oluruz. Kurda yapacağız. Biz indi biz hürriyet aldık. Başüstkaçılıktan, hep şeyden. Biz hiçbir şey yapabilmiyorduk. Yaşamakımız yok imiş burada. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mahal sahabiyim burada. Turşu işinde. Ne satıyorsunuz? Bale. Ne satıyorsunuz? Ben turşu. Turşu satıyorsunuz. Kazancınız nasıl? Elhamdülillah çok güzel yaparız. Ve hep yanında suhuflardan, iyi şeylerden hepsine teşekkür ederiz ki bu şeyleri göstersin bütün aleme. Ki biz istediğimiz yaptığı işlere. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tanıyor musunuz? İsmi nedir? Sayın Atrok Güzel. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tanıyor musunuz? İsmi nedir? İsmi adı nedir? Türkiye Özel. Tanıyor. Ölmeye kadar. Şab Irak'tan iyiydi. Şab hasatan منطقة şimalinden çok müsaade etti. İran'dan hapsi şablar bizimle iyiydiler. Bas Saddam Hüseyin bize azıldı. Şab Irak'a azıldı. 12 yıl, 15 yıl dava ediyor İran'dan. Kuvvetten, mazlum kuvveti, Kürt'ten, hasatan Kürtleri azıldı burada. Kendi yaşantınızdan memnun musunuz? Çok memnunum. Buraya çok memnunum. Hasatan Barzani ve Celal Talabani ve cemaati hepsi çok iyiler bizimle. Çok iyiler. Bir tane öldürmediler.
Burada bahsi var, burada öldürmediler dediler fisebil bak. Şu anda sayın seyirciler şu anda Kuzey Irak'ta kadın peşmergelerle görüştük. İlk sorumuzu Kuzey Irak'ın Erbil Kürtler arasında Hevleri olarak bilinen bir mahallede bulunmak. دائما لميجا لرجمي دكتاتورة بزار ببوين لو رجوا كرابرين كرويدا همومان يكمان قرتو دام هرستاين برامبر با رجيم كو هجومان كرد خدا هر بخوانه تا کتاره خاصی کردستان رنجی کردوه روباری خوانی پیدا درست بوه بوچی خوانی شهیدان نتره هموی لشه پیش و دار عرشه تو سرکرده من هسته کوشه خاصی کردستان در روزگار بکه نمان اردو لشه در بکه نمامی تاسه پیرا بکینه اما که کردن هسته را پرن خاصی کردستان در روزگار بکن وخوشي خود بو يانا توي كون ومن بو قلب خو بدن بكوش وياك الدرياي في المسك تغيس وكان وغي كتوي لسري ما انا ويا بلاوي يبري من شوي وتم وغي لقم بقعد كتي وكتات يمرم بالكي غافرين دري بكواندم كرياتاني درجي ستاندم هربو درقوا ملي غيرم يا زادم يا لغيرم اجري عشقي يا زادي خاكا كري بردايا عبد غفاكا كوت بلغا لك كاغوانا هذا سمناوي لتيكوسانا صادق لي بداو كلب تامابي فوكو زيالم مهلا بيوابي اگر بستان دني بغير غوصن بي باقي بشي امد سيمن بي يا حمزة
Maçına vurma.